Abashaho ayirwaro lya Kyegegwa General Hospital bashobanjirirwe ahabwa abarwire bakakoko ka sirimu okwangira cyarimwe kwija kukwata emibazi kuruga mu kwezi kwa musanju mwaka guhoyire kwekati abantu abarwirukirira ngo mu Rwenda babayire babuzire ayirwaro lino lya Kyegegwa General Hospital kandi eki nikiteka ubomezi bwabo umukabi ka amani muntu okugamba ebintu babire nibishuka ekiro kya candle lighting eyibarkwishira abantu abayisirwe sirimu ekirukuzibwa omunsi yona. Candle light day netuyamba kurora twayijuka abantu abarugire omunsi abakaka komunywerero kandi twayongera twayijukya abanyakuruha bakomya nakaka komunywerero kurora bagumezamwe bamire mbazi yabo nabagira ngo abantu obutijana kirugirira hakushorora abarwire ba sirimu om district ekikanyire eshongere sira abantu kubura neshonga yo krangu abarwire bakatubwira so cyale tubuzu nore abantu tubentumanya ngo abantu notula tumanyirire ko umanyire konka Steve omuntu ayemeranka kuna atera kasemu aga doctor ukutinkijayo nyamonde trombazi kujya kubona twamara ikintu eri insonga ya kintu cyo tugenda sobora ejo stigma kwitiniga abantu bakujya bakasanga abantu bayingira nagamba tikikizibwa narwana agenda nabagira ngo echo butijana kita amagara gabo omukabi nangwa oteireho n'abarukuhangara nabo okubaturiza tuzoyire ngo abantu bayingi barugire hakumire emibazi habwe nsonga eyo kwetinira kandi kwetinira kuno nikulesirweho enkora ya government kandi enkora tukurora ngo nungi baitu abantu baitu bagiruzire nkembi ndipo hansi munukurura buri muntu bamumanya bamwegise kikuru muno nikiya ngukurwara uruwaire buntu burukufa kandi okwakana n'abantu kubali aboko hari mu n'abantu abahangayira imyaka nsanyi babwine bazaira abayibona abayijukuru so kwetinira ngo umuntu atakumanya nacyo nikiretereza abantu kuturura uburwaire obu enshonga y'obutija omu marwariro endijo ekaretwa enkora eyokugaita abarwire erikumanywa nka integration baitungu bariyo nibagitungira omubazi ati mwe ninyenda kutererera abababe bari nka mubazi aza bakagenda bakaburirayo abo kutina mu bajya twenda tujanjabirwe hamwe kibi abo kwanya mvunda atara banjanja mumushisha biyisha no bamujanja bamuhereze mbazi yakagugu ka sirimu yaho ntujamu ngo batarajwa mu kukura hamwe mu community Kyegegwa district okurugirwa kitongore eky'ebyamagara ombyaka koko ka sirimu eyemerire ahabicweka bishatu n'obutonyezi mwenda baitu nibagira ngu haba hatariho ekikozirwe nekibasa okurengesereza gasha kwatulya mureba Paul ahabwa Tayari West.